Fa go agiwa bookelo jono, batho ba le magareng ga 680 ba tlile go thapiwa, mme go tlile go thapiwa leruri batho ba le magareng ga 340. Bookelo bono bo tlile go nna le malao a le 83, mafelo a le 2 a karo, mortuary le pharmacy. Bo tlile gape go nna le tleliniki ya botlhe ko baagi ba tla rebolelwang thuso ya mahala gona. Mona re tlo go etsa ditirelo di tlo go nna teng ka construction le after construction. Ba bogosi ba re bookelo bo tla thusa thata bogolo ka go fokotsa seelo sa botlhokatiro mo motseng. Re tla be re le gaufi le go ya go di-hospital tse di kgakala ene batho ba gaetsho ba tlile go nna le ditiro. Baagi ba motse wa Madibe Makgabane ba itumelela kago ya bookelo bono. So ke tsa gore ha go agetswe Madibe private hospital e tla thusa thata mo baaging. Bookelo jo bo tlo mo gareng a Madibe Makgabane bo ka thusa morahi wa borolong. Na le maitlamo ao a dirilweng a gore bagwebipotlana ba selegae ba ungwelwe mo projekeng eno. Se re se dile rena ra tlhama company go tweng Tharabologo PTY Ltd e nne yona e tlhokomelang gore re dira bonnete ba gore borrakgwebo ba rona mo gae ba tsena mo database ya rona. Zebulon Maine, SABC News, mo motseng wa Madibe Makgabane kwa ntlenyana ga Mahikeng.